Nak ruang nampak eksklusif and natural tapi masih praktikal untuk cuaca Malaysia? Bidai biasa cepat rosak, warna luntur dan tak tahan cuaca, kini pilihan paling win. Bidai kayu meranti, Damiasa hanya 5 SQ Theft. Kayu meranti asli, tampak mewah and tahan lama, tahan panas and hujan, sesuai untuk luar rumah, balkoni and tingkap dapur. Warna tak mudah pudar walau berdepan matahari terik. Senang buka tutup, bagi pengudaraan and privasi yang optimum. Boleh potong ikut saiz, custom ikut tingkap anda, bayangkan petang redup, angin sepoi-sepoi masuk melalui celahan bidai kayu yang elegan. Rumah nampak eksklusif macam resort, tapi bajet tetap jimat. Stok kayu meranti ni cepat habis sebab ramai tukang rumah dan owner homestay pun borong. Babi duduk WhatsApp jamai 62 Willow Nas Spark 62 Zul Was Damias 01942 Sekizwell Damias R Nombor 35, Jalan BM 23, Bandar Bukit Mahkota, 43,000 Kajang, Selangor. Waktu operasi, setiap hari 8.30 pagi, 6.30 petang. Waze Damias Resources.